Iti kwartayo na nang, tatang. Sakta 3,000 pisos kayaw. Ay na, idulin mo ki din ta kwarta, Romeo anak ko. At dapay kwarta, may. Apay, nagsweldo ka manay, anak ko? Uwan, tatang. Aya, alang araw, tanay. Awan makukwartamay kaninanang mau. Naibusan, ta nagngingina mo ti magatang ita panawunay. Sana kasi di ubing kayaw. Nga uray sa nga pulo la pisos kat adawn ti magatang na. Itangay, barya lang na ita sa nga ribaw. Nalabos kamot, Ben. Dakkel mo't aba nagtasa nga ribon Ado mo't ti magatang daytan Ado a noodles Idulin mo day ta kwartam tagor nung kaki di anak ko. Di na kami pakadanagan iti amam. Tadapay kwarta me. Ken awan ti paggastusan me. Tada kayo mat iti kabsat mo ti makakaamo agumat gatang iti masapsapol dito'y balay. Igbuti kukwak no saan akayat ta inam anak kaw. Pakipot ngamin day tanga inam. Saanan, tadapay kwartame, kung kurana, ang kinapudno na kat awan ka din. Naibusan, anak kaw. Ben! Di ka laagbain iti kastangar aramidem alaklakayan. Ay na, Helen, aya. Gundawayam nga awaten, ti anyaman nga ito jay anak mo, ta baro pay laeng. No mga sawan na jay, ay awanan di na kan maikan iti kwarta, ta jay to asawa nanti mangigam iti sweldo na. Wan ngam apay, di ka maasyan ijay anak mo. Awan sapay piman urnong nan, ta ited namot aminen asweldo na. Ay, basit na dayjay, amaksay iti sweldo na. Nay, anda nagsard nga tricycle iti batawg. Ay, andan jay may nga anak ta. Sigurado, nagsweldo mo't daytan. Ala, inta sabtunain, ta itaya ta adagusan lagi ti dakulap ta abaka. Rupat kwarta ka talaga alaklakayan, di ka laagbain. Kumusta ti trabaho mo itinagmalam, Jessa, anak ko? Ay, makabanog nga ron. Ngam talaga nga kasta Unak nga ag-overtime ngam nabanugak. Iso nga into no bigat langan Kasta aya. Nanta, masahiyag ta bukot mao, anak ko. Ay, sige man nga ron tatang. Tadtala ang manan nga gumagat kayo nga agmasahe Bayam ta masahin ka iti kada kinsinas ken katapusan. Aywan, nagsweldo gaya man jay kamsat mau. Ket inikanda kami manan ken ni inam anak kaw. Sagti 3,000 pesos lang, Mike. Ay, kat yamanan nyo ata adapay maitad na. Imbag kit di ata inikanda kayo. Tane, awan maitad ko kanya yung tata ada paggastusak. Ha? Apay nga yan, nakaw. Ada nga rod paggastusak, ada iurnongak. Iso nga suri awan pa lang maitad ko kanya yo. Uray tawan mo't paggastusan nyo. Tada kami mat ka ni Romeo ti agmarmarket iti masapsapol ito'y balay. Ni, apay nga sardang nyo ti agmasahe. Ituloy yo ata ni makaginawa ti abagakan bukot ko. Si Makay ti puon ti kilikilit. Jak makapwersa. Inkalatan yeda. Tapno marelax ta bukot mau. Saan ko mangagsaksakit tinakam mo iti anak ta? Ta saan na nga obligasyon ti mangted iti kwartaken ka, lakay. Umanay manday ta apagmismiso uta mong iti agmalmalam. Mutkit di na dyan nga anak ta. Agduma ti ugali da dyan lalaki nga anak ta. Naparparabor nga adayaw ni Romeo ngam ni Jessa. Jak kay kayat na dyan Jessa. Mas kay kayat ko ni Romeo. Sa bagay, ampun mo't ngamin jay inauna nga anak ta. Iso sa balay ti ugali na. Ay, saan man atila sasawam. Uray ampun ni Jessa.
taimbilang tamat kas pudno nga anak ta. Ay basta, hindi pala anadlaw ko bakit. Numangtid ni Jessa, nagbasay. Awan pa'y kagunwa itid ni Romeo. Pangusaram ngamin iti kwarta aya, ket awan mo't paggastusam dito'y balay. Pagsugal mo manan, Agtal na ka man may tabak-bakatan. Kwarta may ati pagsusugal ka. Ako libag ka, di ka sumanaaw. laklakayan kan, ngam di mo pa'y lamaikat ti kastabisyom. Uray, ta babaan ti panagsugsugal ka. Kit napagadal ka, dagiti anak ka. Na, agraraman? No kayat mo, kwenta ak dagiti na ititid mo ide, a pinagadal dagiti anak ta. Adalista ak iti dayjay. Ha? Awan pa'y sa 10,000 ana itulong mo. Tasyak amin tinangi provide iti pinagadal dagiti anak ta. Aklo naman kansan, ngamday tate agpaisaw. Mano atawan ko ijay abroad ang nagtrabaho. Pasaray si kapay ti dumawat kanya. Hoson, tila nagturturungan man ti saritaan, Helen. Lipatam lang itan, awan ka iskan lang itang ay bagbagam. Oho, mapaiswan ka nga men. Iso adi mo kayat adenggan, Ben. Romeo, si kapay lang tema ka amo nga agmarket ito'y balay niya. Ada nga min iur-urno nga. Ha? Anyat urno nga mayamanang. Kaya't ko ti gumatang iti lote. Tano, andamot pa kalaglagi pak iti swildok Han nga balita si kamat ti tunay nga anak dana na ang kantatang. Ampundak lang mat. Iso nga si katagastos ito'y balay niya. Uray ampun ka, imbilang da kaapudpud no nga anak dananang kantatang. Ken uray siyak, saan ka sabsabali kanyak manang? Ay, basta si kapay lang tagastos ito'y balay Tane, ado ti arapaap ko. Masapul nga agurno nga iti sanikwa. Tahan ko nga sigurado no patawidan dakdag iti dadakkel ta. Taampun dakkat nga rod. Baka ngamin mapan-amin kanyam ti sanikwa da. Isong agsigurado akmat Tapno hanak to nga agbalin nga kakaasin no dumtang ti aldaw. Di mo kumamat idumduma ti bagim iti pamilya tayo manang. Saan mo takas na dananang kantatang? Basta no anya ti imbagak iso ti surutam. Inauna akngam kanyam. Iso nga tong palam amin nga ibagbagak niya. Si katag market iti balay iti masapsapul tayo. Uwan manang. Wow! Nagpintas matan ti lokasyon to'y nagatang mo alo ti anak ko. Asidag iti kalsada. Ay, hangko pa'y nga nagatang daytoy nanang. Hinulhulugak ngamin. Kat anda pa'y basit nga bayada. Saan abali tabas sitlat na batin abayadam. Kat anyat planom dito'y alote. Ay, patakdarak to iti balay ko nanang. Ngam agornongak to pa iti kwartak manan pagbalay ko. Iso nga mulaak pa'y lang iti prutas dato nga lote. Ay una anak ko. No kayat mo, da kamin timang mula. Tapno adan to apitan tayo. Uray natang no iso. Ay, haanan. Hanyo nga bibiyangan dato'y baka almanan-manan ni tatang. Baka ibaga namanan nga baginan. Ha? Sapay sugadur mat dadya nga tatang. Han nga bali no adanton maipatakdar nga balay ito kat uray ka na yun kayon to nga umumay. Malanga road. Sikati makaam mo anak ko. Adto iti kwartayo nanang. Nakagrocery akmatan iti kasapulan tayo diti balay. Awan samot kwarta mo nanak ko. Adda nanang. Didak pakadanagan. Ibagayo no adda kaya tiyo agatangan. Ta ikan kayo manan iti kwartayo, wan? Ay na, idulin mo kit diti kwartam. Agurnong kamot. Kitaam di kapsat mo. Nakagatangan iti lote apag ipatakderan nanto iti balay na. Agurnong agtulata nanang. Takabayatan na si bibiyag kayo. Tulungan kayo pa'y. Makauray dita ornong-ornong dita. Basta da kayo ti priority nanang. Saan abali ka da kami? Tabakit kan lakay kamin kinitatang mo. Saan na kami apakadanaga, nanak ko? Basta agurnong agto na awanan ti paggastusak nanang. Kwartaman bakit? Kwarta manan, inikan na kalangaruden ni Romeo.
Agdawat ka pa ilaeng. Kurang nga raw. Di ba't ngamin mangmang tadyay babae nga anak ta? Iimot dayjay. Ado nga men ti paggastusan ni Jessa. Kita ket nakagatangan iti basit alutin na. Gila bagbagi naman ti pampanunutan na dya babae. Nan, layunam to'y kwartak ta ada papanak. Ay saan? Adda na ka isang ratan di kwarta. Apay, adamay tiyor ornungam. Apay, gumatang kamot ay ti lusay. Basta di mo pakibiyangan ti kwartak. Tandamot kwartam. Isardeng mo nga minin ti panagsugsugal mo. Taday ta ti mangidagal kang ka, Ben. Laklakayan kan. Ngam di ka pa'y agbalbaliw. Kano kang agbalbaliw? Inton nagurnosan dagiti sakam? Mabayag pa nga gurnos dagiti sakak. Agbayagak pa itinapaot baka... Nay, akin kotse tinagluganam asimang poet manang Jessa. Katkotsi ka. Ginatang ko iti sikanhan. Kasta aya. Nasayat taddan service mo ama panagtrabaho. Wan data ti may sangain or-ornongak. Iso nga awan may itit ko nga share ko para iti masapsapul ito'y balay. Kahit amom nga rudan tagmaneho. Agpasuruak nalakalaang mat nga masuro data. Adamat experience ko idin. Ngam nalipatak lang tanabayagan dayjay. Ito na. No kayat mo siyak ti mangimaneho manang. Tano mapantag trabaho. Idagas ka iti trabaho. Ay haan! Siyak ti mang drive iti lugan ko. Gumatang kamat iti usaram nga lugan mo Romeo. Ha? Awan nga rod more ornong ko manang. Ay, haan ngamin nga puro itad ti kwartam Basta da kwartam, itad ka nga itad. Ipadawat mo nga dagos. Ure kanananang kentatang matipang pangtudak. Agidulin kamat ngamin ati para kanyam. Ay awan Han ka nga makaurnong no kasta. Ada pa nga rod manan ilaklako da nga lote ija si dag ijay ile. Kasla kayat kumanan nga hulugan dia jay. Iurnong ak manan da dya tagatanga kit uray hulugan. Anyat kukuam dita sango ti kabinet ko, Ben. Pumanaw ka dita. Da kamot gayam dita. Kunak no rimwar ka. Sana ka natuloy. Anyat tangad-tangadom dita. Sapsapulam ti tulbag ti kabinet ka? Saan ba siya? Apay ko ba? Ay naamam mo kan, Ben. Numaabak ka iti sugal. Tilakalkalkalam. Tapno agsapon laeng iti kwarta. Lan, sangaribo man nga raw. Wano, 2,000. Awan maitad ka. Pumanaw ka di dita. Inka ijay. Manungay ti iswildo kanyam nga mangisuro kanyak nga agdrive Benji. Ay, ori kumporme manang. Tay agtaod di tapuso. Haan nga kumporme. Ibagam tapno ammo. Awan ba't ngamin sabsabali? Agam mo tayo mat ngamin. Sige nga rod, magtadak tulad tan iti kwartam niya. Thank you ata, ada oras mo nga mangisuro kanyak, Benji. Sana balit, day off ko ita iti kumpanya pagtrap-trabahuan ta, manang. Ay, wan mat kahit di Kasla sideline mo na datoy. Sika tinalagip ko nga pagpasuruan ata. Sika mati driver ija kumpanya nga ayan tayo. Amo ka nalaeng ka nga driver. Saan mat mo na, manang? Sakto laeng. Nabayag samatan nga isursuro na kaday di alalaki nga agmaneho. Ngam di ka mula makasuro na nako. Isumulat ta ti mangiman maneho itilugan mo. Ay, wan nanang. Dandanin. Di pa'y lang amin ni Romeo akabsat mo ti pagpasurwam. Nalalaing ni Benji Imbagda dya ta driver ti trabaho na ija kumpanya nga ayan me. Kasta Kat, pangiparparadaan na itilugan mo ngay, nukas di nga itulod na ka dito'y balay. Ijay boarding house na.
Di balit ada parkingan ijay. Kan safe jalugan ko ijay nanang. Awan pa'y laang mat ni Jessa. Ang mga nusaan manan nga agawin na jay. Jak ambo awan mo text na. Kanayo na marabyan. Sa daduma saan nga agawin. Pagturturugan na nga'y. Ijay kanumot balay ti katrabahuan na. No kaano abumakita na balasang. Santo nagbali na bulakbaol. Maburing siguro dito'y balay Adon ti san ni Juan ni Jessa. Dua alote tinagatang na. Sa dapayin lugan na. Nakaurnaw nga dagaws. Agam ni Romeo, awan pa'y piman nagatang na sa ni Juana. Kasano kat itadmat nga itad iti kwarta kadata. Pasaray dawatampay. Sa nabali ata nasingpet ni Romeo. Saan nga imot, kasi jay kamsat na. Sa nabali tauray imot ni Jessa. Saan na pagbisbisyo ti kwarta na. Igat-gatang na iti sa ni Juana. Saan akas kadagiti daduma dita. Abisyo ti papapanan ti kwartada. Paspasagidan naksamot Helen. Bakbakitan ka ngam naglaing ka pala nga agpangag. Imbak-bakit mo ti kasta nga ugalay. Sapay ko di nagtulukwan, Jessa. Syakit diti mangibaga iti kasta kanyam. Benji. Taadayo nga ubing kangam kanyak. Baka isukat nak iti ubing. Saan? Itian niya ako maaga po. Sikat love ko. Kinapod no na nabayagan na crush ka. Inlimod ko lang. Anya? Huh? Sika nga talaga. Nabayag mo't gayaman nga krasnak. Apay nga hamo nga yung bagbaga ngay. Di nabayag ko man nga nagkasarta. Mabayinak man ngamin. Tapos siyempre, driver ak lang. E dinto asika kat empleyado ka. Aywan, agawin ako may di lugar minton bigat. Pasyara ko man iti dadakkel ko ta kailiw ko idan. Ay katuan nagpakadakan ni Joe opisina. Wen, iso na lang ta awan pa'y matsweldo. Sa pa'y na-file ko, tilip ko. Awan magayam kwartang aramate nga agawin. Pautangan nakman no da kwartam. Katuan mano ayat ti utangam? Ure 10,000 ano da. Ha? Ay sige nga ron. Tainak to mangirwar ije bangko niya. Bakit? Adamot nang ikaw akain inawag ni Jessa itay. Kanimot ti awag na. Nag-I love you pa'y. Nukasta, addan nobyo jay anak ta. Sino nga tangay jay nobyo na? Makiasawan samot tayo ni Jessa. Pada namot lang at ang empleyada o ti boyfriend na. O no, manager da nga ta. Jak amo Urayan talatan ayam amo na tinubyo na kadata lakay. Lukas ta. Boyfriend mo, driver mo, Jessa. Wan tatang. Madlaw mo't nga ubing ngam sika. Ang agore ka. Kasla pamilyar ti rupa na kanyak. Kasla da nakakit kita akin ko ana. Kat baka artista jay nakit tayo ata. Do ti karupropa ng artista. Saan nga artista? Basta kasla nakit kita kaon. Kat nakit tayo siguro itadaldalan Ta driver kat nga ron ija kumpanya nga pagtrabahuan may tatang. Diyan ko nagsubli ti trabaho, Jessa.Ag-apply klangan nga abroad. Nag-resign kan aya? Wait, isa rugyak mo itong tiag-apply nga abroad. Apay ngay, panawan nak. Sa nabalay ta para kada ti panag-abroad ko. Agurnong ta, para iti masakbayan ta. Benji. Dakkel ka no ti sweldo kiti papanak kapagilyan kas driver. Iso na lang ta, dakkel mo ti magastos. Anya?
Kit okay lang ken ka. Pautangan na bayadak to no makabrudak. Sapay awan urnong kon. Naigatang ko nga minan iti lote kan lugan di urnong ko. Ila kumpay lang gidag dumalote ma. Ta masukatan to iti adado no makabrudak. Ha? Ay, sige nga rod kita akno adamang gatang. No kayat mo tulungan kang agbiro kiti bayer. Ado tiyam amo ka bayer, Jessa. Sige nga rod, tapno adaw saram nga ag-abroad niya. Uray nalakan ati panang ilako ta. Kinapatag malako adagos. Romeo, adamom nga gumatang iti lugan. Apayaya manang. Ilako kon jay lugan ko ta sukatak iti maymayat. Padasak nga idamag ka na kajay ko kumparik amanang. Sige man tani. Ay, kasapulan mi pati kwarta tadta. Ag-abroad nga min jay boyfriend ko kat kurang jay usaran na nga kwarta. Uray maudi pa iti lugan. Ha? Ni, apaya si katag gastos ngay. Kat saan kayo pa'y matanag kasarmanan? Uray ata, adamat relasyon men. Agkasar kami no agbakasyon from abroad. Manang, Sige kit din. Kita amno sino timanggat ang ijay lugan ko niya. Sorry, Jessa. Napekyak. Fake recruiter dyan lang recruit kanyak. Anya? Ay, katkasano nga ron nga yan dya kwarta? Wawa na na. Inalan amin. Tako na nga iso ti makama mangilakad iti papeles ko. Ala, sayang ajay naglakuan iti lugan kan dyan may sangalute. Ada pa'y matay may salotem sana ya. Ha? Promise. Sana ko na mapeke iti sumarno. Makabrudak to na talaga. Alangan nga ilakok mananday jay. Awanan ate mabati nga sa nikwak. Masukatan to iti ado. No makabrudak, sakto ti kumatang iti sanikwata. Agparami dakto iti dakkalabalay ta. Ay, sige nga rod Ibirok mo to nga rod no adamom nga gumatang niya, darling. Nalako mat kayam amin ni Jessa. Di impumpundar na sa nikwana. Wan nga rod. Ay, sayang. Ginastos na para iti boyfriend na. Kukwartaan dan samat jay anak ta. Binagbaga akmat. Kanayon ko abagbagaan. Ngam natangken ti ulo na. Napeke kano jay nubyo na iti damo a panagabrod na. Ita, agaplay manen. Iso nga inlako naman tay nabatbati alutin na. Nagrigrigatan na nga impumpundar. Ngam kasla asok ang nagpukaw. Wan nga rod Ay, kaasimot ya anak ta. Inulaw ti panagayat na iti dayjay a boyfriend na. Nakaimot tumag. Anya ngay ita. Nan, kwartaman kit di bakay. Si kamo lang nga rod mo't alaklakayan. Kwartalatan ti pagkitkitaam kada tao. Alan 2,000 laang. Na, lalaengam ta 2,000. Amok tumo lamapan mo manen isugal. Alakit ta, dapapanak. Inak gumatang iti bagasta, naibusan ti bagasta yaw. Siya kon ti mapan. Siya kaon. Alan, ikanakaw di ti kwarta. Yes, nangabak kamay. Nangabak di 2,000 pesos kao. Saan mo ba rin tigas noy? Ang nagsahol ti dito alaman? Ha? Agore ka. Ison samot na dyan tayo nobyo ni Jessa. Saan mo ba rin tigas noy? Ah! Hasas, agwalan. Nukasta, grupo dati nakalaban may dito'y sugalan. Ay, manugal mo't kayam na itataaw. Ay, agawin akaw. Ngam alaak pa iti video na itaalalagay, ta ipakita ka ni Jessa. Kunam nga kapaplay ka para abroad. Ngamahan mat gayam. Nangipi pa namin ti kwartak. Ayan ngayon di naglaklakwak iti dagakan logan ko, Benji. Pakawan na ko ba, Jessa? Di ka na nagawit.
Uy, umay ka man kinita rakupan ka. Ay, nga malay tararakop na ta. Isublim tinaglakwan iti dagakan lugan ko. Nagrigrig atak na gidya ngayon punpundar. Pagkatapos, insugsugal mo lang gayam. Linaslas tugan nakpinji. Bulbulas tugi kamat gayam. Kasanon nga dya kwarta. Wala, di ka nagsangit. Di ka matanangang. Tagawid aki di lugar mi. Din nakisalda di tawid ko araga. Tayo so ti pagbayad ko ken ka. Nanang, asino dya lalaki nga naggapo ito'y balay? Ni Ande, umay na kumakano pa siya rin ni ading mo atina. Ngamawan mo nga road, adda na pananda. Kadwa na dagiti gagayim na. Nikat, imbagayo kumaang asyaklad tanti pasyaran na. Pinaawid yu pa'y laang matjeta o. Ah, kano ni ading mo nga road ti kayat na pasyaran. Kababain mo't ano ibagak asikati pasyaran na. Ay, nasurukan nga 30 titawan ko. Apay, hang kayo nga madanagan nga awan pa'y laang ti boyfriend ko. Kat adan tulat ta, anak ko. Basta guray ka lang. Ay, masapul nga makaboyfriend ako tani. Kumbutan da to'y matres ko. Ay, kasano nga makaanak to? Kanayon matla ang gamin nga ni tinati kayat da nga pasyaran. Padasan da kumamat ngamin ati mang pasyar kanyak. Ta sigurado nga hang ko nga paayan isuda. Nanang, apay, nagkapon dagito'y nagaduan nateng, at dapay ikan. Intad ni Ramil anak ko. Nakaturog ka pa'y mo ngamin itay bigat adim magas ditaw eh. Nasapad ang ngamin anapan nagburas iti mula daan nateng. Ikan yung tungarod ni Antilita taditay maibos amin dagita. Sigurado malungtot lang ti dadduma. Alaga raw tagudwa ak dayta nanak ko. Ay nagyamanak dito'y natang ngayon padawat mo ati na balasang kao. Siya pa'y nagngin natin natang ita. Naimbag ka na kayo at kanayon kayo makalibre iti natang. Impadawat dalaang mat anti. Isupay mat amasida Nang runa no kastoy akapuros. Nag-asat ka kadagiti agararam kang kabalasang kao. Apay awam pa'y tinapilim kadakwadang aklunain. Ay, kwa, anti. Ni manang mo kumaaliw na ti umuna makiasawa. Ngamawan sa maure may siya nga agar-aram kang kwana. Awan nga rod, anti. Mayat kumaata ni bumakitin abalasang. Nagalas mangamin ti ugali na diakab sa maw. Iso nga awam mayat nga agaram kang kwana. Ni, da kayo matgayam tatamando. Apay, anyat masapulyo? Mabalinti pumasyar, Leona. Ay, sige. Umunag kayo. Anya nga data bit-bit yo. Manok sa matdata. Ay, wait. Native ang manok o atoy. Ay, agyamanak tatamando. Ay na. Prangka ang kayon Awan mo tinam na mayo kanyak. Tauray no kasto nga bumakat akon nga balas angkat. Andamat lad takar bangak nga agpili iti pakirelasyonak Kat kayat ko kumangatay ububing. Di ata kapigpig saan na payla ang mat Ha? Uwan tatamando. Basta dun kayo thank you lad tayo tunitib nga manok. Ay, saan mo't asikat ipasyarek? Niti namat, Leona. Ha? Apay apinanawam ni Mando ijay salas ngagmaymay sa. Ni kanumat gayam tinati pasyaran na. Binastad ko pa'y mat. Tataam mo katsyak ti arman na. Ay, nabainanak pa'y. Kahit nangalaam nga rod di tabit-bit mo manok. Intad na Alaan nyo, sakbay nga ibabawin na. Mala, ingka nga rod pa'y kasarsarita atani. Awan pa'y ni ading mo. Imbaon ko ngamin ijay ilay. No apay mat ngamin nga mairanran nga awan ni Tina no kastoy nga adamang sarong karkanya na. Kasla iranran na namat.
Wenno saan, ibagamlatan abaliwan nanto ti sumarungkar. Tamangan numabayagan ni ading mo. Kanya nga oras no sumangpet ni Tina Alyona. Ay, sigurado nga marabyan day siya, tata. Tana kay sinarak ngamin iti boyfriend na. Ha? Ay kunak man no awan pa'y nobyo ti kabsat mo. Adan, isungahan yun nga ulitan ti pumasyar ito'y. Tawan mo't lang ti manam na mayo. Kan may sagwapo kan ubing pa'y ti kayat ni ading ko. Saan nga lakay nga sumagmamanula ang tingipan na. Ha? Ay agawidak nga roden Yona. Sige nga rod tatamando. Ay nangikam nga iti manok nga nyawat ko ken kabalasang kaw. Ay, parpartian na naanay nanang ko. Ha? Urayam ata, makisida ka. Naimbag nga oras mo, Tina. Mabalin man ang ti pumasyar. Si kamot gayam Ramil, sumrak ka Agyaman na. Ala, agtugaw ka ta mga laak iti merienda. Uray sa anon. Kaya't kala makita. Ket agyaman ta nadaron kamot lang. Awan ka ngamin tunggal pumasyarak. At kanayon animanang mo alyon at imadandanon ko. Ni, ada ka matmanan, Ramel. Wen manang Leona. Ay natin na, ialam ko mamat iti merienda data bisitam ha. No siyak ti akin bisita ita. Automatic nga da Diyos kan tinapay na. Ay, mabiit lang nga rod tayalaan ka iti merienda Ramil. Ala, saan Tina? Sige kit din, mapangkanti na. Siyak pa lang ti mang-entertain ka ni Ramil. Sige manang. Adda nga minsan sadot data nga kabsat ko. Masapul nga ibagbaga amin nga aramidan na. Ha? Kasadot nanto pa iti agdigos no daduma. Iso nga danglit na. Apay mo maangot. Ni, saan manang? Ay na, barado siguro datagong mo. Ngampud no ti ipagbagak Ramil. Iso nga ibawing mo lang ti reknam kanyak. Nagagatakmat, nabanglo akmat. Angutam ka di dato tangad ko. Ha? Manang Leona. Inya si dagmumutan ti tangad mo kanyak. Nabanglo ak, di ba? Ha? Nagdardaras mo ten apimanaw ni Ramil. Di na pa'y ginaraw tuin sa ganak a merienda na. Apay hamungan lang agdimbaga na aya nga ada ka nung arod papanan na. Ha? Oy, Tina, pili ang mga naimbag ti pakiin na yatam Saan nga gaputagwapo kat tutupamatan nga dagdagos. Paliiwam pa iti ugali na Diyak pa'y mat inaklon day di Ramil manang. Ibagbagak lang mat Tama nga no inton sumaruno kat madamag kulangan nga duwa kayo gayaman. Agdamag ka pa nga muna kanyak. Bago nga mga klon ka kadagit agdat-daton kanyam niya. Ha? Nanang, apay nga taatunggal at dagandat nga agaram kanyak. Katkalpasan ti sumagmamano nga aldaw apo masyarda. Di damot patuluyan nun. Adda nga tadida na gustuhan kanyak. Mas daawak mo't nga rodanak ko. Gamnimot manang mo alyo na ti kanayon asumangsango kadakwada. No kasjay nga awan ka dito'y balay. Nanang, No siyak amaysa. No pagpilyon nak no asino ti magusto ak aparaken ka. Ni Ramil kuma. Nasingput day di abaro. Ay nanang, nasingpat lang iti damo dagita. Ngaminto nagbaybayag rumwaran ti punong augalida. Apay ay nga sugsugsugan yun iti na nga makiasawa. Ay naanak ko, ibagbagak laeng mo't ti mapalpaliiw ko kadagiti sumarsarong kar dito'y adim. ay nananang no siyak awan magusto kadakwada. Ni Andy madlaw amam martek. Agat arak no kasdi sumarungkar. Nila kay mandumit laklakayanan. Saanin ama kaputot. Kat ni Ramil nga nasingput day di abaro. Awan makunakken ko na. Aho! Haan nga mapagtalkanday dyan, nanang. Madlaw nga damat pa na gusto na kanyak. Ha? Mangkita ka langan iti sa bali. Kan may sa ubing kapay mat din. Ang kangaganat nga makiasawa.
Ay kat bay ano kayat nanti makiasawa. Awan mo dakas na anak ko. Basta pilyon na anaimbag ti pakiasawaan na. Basta jak kayat nga una anak, Tina. Pauna anak pa'y nga makiasawa, santo si ka. Ni, kunak no asino ti masabat ko. Da kayo umot gayam tatamando. Nagkapuan nyo. Ay, napanak man limatang ni Tatersinan ni Antim Alita. Damag ko kat adan boyfriend mo. Sayang, panasag kumapay lang nga ipalapal to'y ayat ko ka. Ang kunan ni Manang mo alyona nga adda ka no boyfriend mo. Ha? Okay lang matkit day. Sumapulak lang ay ti sabali apa kay karyanti ayat ka. Ni Manang Leona, diyo ka di kayat, tata? Ay sanad, mangkita aklangan iti sabalay. Loko na niya kamsat mo. Basta din nakanukit din. Kat saan mo't nga iso ti kursonadak. Makapaisip na niya kamsat mo, Tina. Jak kursonada ti style na niya kamsat mo. Amom Tina, damag ko dadadaulan na kanimanang mo kadagit agar-arum kan ka. Nakadamagan nyo, ante? Ni Andy di tamyanan. Ibagbaga ka no ni manang mo asadot kang agdigos. Kanagat ang late ka kanaw. Anya? Ay, una yun ni Manang. Nakababain matikas na nga ibagbaga na may papankan niya. Ay na, si Kantupay ti pagsasaritaan nagiti babaros dito tersinak. Nukas di nga agraranada ditoy. Gapo iti ibagbaga di kabsap mo kadakwada. Sumat lagayam nga awanin ti mang sarsarungkar kanya. Umapal siguro ni Manang mo tabumakitan na balasang. Ng mawampay uray may sang agaram kang kwana. Unangam saan kumamat arumbang adadaulan na kadagiti tattao, ante. Takababa inti kasding ibagbaga na. Ay, iwang nga raw da balasang kaw. Kabsat nakapay mga raw. Tina, adamadmadlaw ko kanya ma. Anya day tama ng... Manual dawan nga hanak nga kasasao. Apay, anyat basol ko kanyam. Apay matakas di nga iti bagbagam kadagiti agar-aram kanyak, Manang. Daddadaulan nakmat gayam kadakwada. Ni, anya ko matadta? No talaga matlang nga sincere na gijay nga lalaki. Ura niya timang mangagda kontra kanyam. Handa nga ikaskaso. Iso nga sinsinan ti panagaram da gijay kanyam. Manang... Amo ka? Ada matrek nam ka ni Ramel. Nga mawanan. Mga sawa ka nun iti mabiit. Ha? Masurunak matitida dyan nga Ramel. Nang sirpat kit din iti sabali. Hangag pampanunot. Hana nga mo tagpili iti babae nga asawa na. Ha? Napempen. Tasak matlang ang amday dyan. Nay, apa yun, Tina? Kasta unay apa nagdalos mo dito'y balay. Adda ka di manen sa nga ilaym. Nabayag mo ten nga awan sumarsarungkar kadagijay agar-aram kun ka. Kasano asarungkaran dakdagijay? Kat padpadaksen nakmat ngamin ni Manang kadakwada. Asino pa'y ngay timayat kanyak ita? Apay nga rod, kasta unay apa nagdalos mo dito'y balay. Kinapudno na, Nanang. Adda sumarungkar dito'y balay. Boyfriend ko, may sa foreigner. Anya, no kasta, adda nobyom, kat foreigner pa'y. Wen, Nanang. Amo ka din ni Manang mo dayta. Saan, Nanang? Jak imbagbaga. Makigtutulatan no makita na sumarungkar dito'y balay. Ni, Nanang. Asino dyan sa nga ili tayo? Foreigner samot na dyan. Ay na, imbag ta simbangpot kan Luna. Umay ka, tayam amo na takano ni ading mo iti boyfriend na a foreigner. Boyfriend? No kasta? Boyfriend na dyan, Nanang? Wen, ala umay kan, takasangsangpot mo't laeng tinobyo na. Nagsinnaruno kayo la asimbangpot. Ay, agora kayo. Agpraktisak pa imot nga ag-Ingles
Hangko nga amo ti agsaw iti Ingles. Amo yung jak amo data. Kat uray karabaw English ditan Day nga rod ti problema. Ore karabaw Ingles hangko nga amo. Yes, urno lang ti amo nga isungsungbat. Willie, honey, they are my family. My nanang Lourdes or my mother. And my manang Lona or my sister. Oh, nice meeting you, Nanang and Manang. Welcome to our home, Willie. Oh, thank you. I hope we get along well. Right, Leona? Ye. Ay, panawan kayo pa ta. Ay, nakagluto iti pagsasanguan tayo. What did you say? Yes. Ay, Tina, i-translate mo man ti ibagak. Ibagak mahang kung nga mo tag-Ingles. Ay, mabisin ako na nang. Iumayandak man iti kanak ito lakot ti balay. Anya, apay anya ayati kukuam dito anak ko. Itay pay lang ay ayabanda ka amangan. Di kamot imay simango. Nagbayag tumat nga pumanaw dati na iya kusina. Hanak nga makapangan ijay ta baka kasarita nak jay foreigner. Anya nga iti isungsungbat ko. Ang kung aron nga mawawatan ti English. Karkaron no foreigner ti agsao. Ang nga mawawatan. Kan jak pa amo ti agsao iti English. Nakapanaw dan. Napanimpasyar ni ading mo jay nubyo na. Ingka mga nun. Ay, gusto nga rod. Ay, mabisi na nga talagan. Itay pa lang nga agsarsaraaw dato tiyan ko. Leona? Ay sus, umasidig manan kanyak data nga foreigner. Ay, likak lang nga rodin. Umasidig pa lang. Anyat ibaga na nga taya. Bueno, crash na kit di. We're having breakfast. Wanna join us? Yes. Ay, no. Oh, why? Ni, nakariing ka mat kaya man manang. Ala, agtugaw kan tagsasangot tayo amangan. Sapay ka na yun nakabirbiro kan ni Will tunggal panangan. Di kamot ngamin makisangsango kada kami. Anak pa nga mabisin. Umuna kayon nga mangan. Nagwapo jay boyfriend ni Tina. Kan madlaw nga baknang. Ay, imbag pa iti kabsat ko. Nakabingwit iti foreigner. Siyak sa mati korso na da jay boyfriend na. Kanayon nga umasidig kanyak. Ay, mayat kumano upayak day jay nga foreigner. Imposible nga han nga ma-turn up kan ni Tina. No ibagak nga lalaki ro ti kabsat ko. Kasano nga mapadakas ko? Kat hangkumat nga mo ti agsaw iti Ingles. Tina, aginggat ka ano yung agyang kayo ito'y balay iti nubyom. Makalawas pa'y manang, apay ka di. Apay, talaga nga sigurado kan kanya na. Nagwapo mat. Hanak ka nga tanga isukat. Kanhang kayo nga agbagay. Nagtar ngamin nga perme. Adun to pa'y timang ibagbagang agbagay kami kanumanang. Kon ko nadala ang mata. Aywan manang, plano min ti agkasarkin ni Willie. Ha? Di matimbagak nga pa una anak pay. Awan mo't nga rod nubyo manang, kasano apaunaan ka ngay? Kan kaanon to pa'y ngay? Kat dumtang tulad ta ha? Basta ang kukayat nga umuna ka nga makiasawa ha? Pauna anak pay ko na. Tina, halay. Ni, aday tamanan. Sige, rumuara kon. Inakagistampay, J-Store. Di mo kano kayat nga agkasarti kabsat mo Luna. Insulto mat ngamin tararamidan na. Kunak mat ngamin nga pauna anak pay. Kasano nga rod apaunaan na ka, kat awan mo't nubyom. Awan mo't umay agarom ken ka. Diyak amo adag ita nga lalaki. Di damat makarek na. Manang Leona. Ni, aday tamanan. Ay na, umaymanan makisaon. Hangko amo isungsungbat ko. Palubosam ngamin idan nga agkasar.
Tapno makapanaw dan dito'y balay. Tapno awanan ti pagbutbut ngam akasarita iti Ingles. Sige, sige. Wanan nanang. Pagkasaran tayo isudan. Manang, nalpasan ti kasarmi kini Willie. Kat agyang manakta na aklon mo matlaangan abayaw. Ay, anya nga rod ngay. Ay, ayatamat ngamin nga ko nam. Awan mabalin ko Ay, pasensya ka matan akan niya, Tena. Kinapod no na, nagsakit tinakom ko kan ka idi. Idi na amwak dagiti imbagbagam ka dagiti agdat-daton kanyak manang. Ngamjak tinarakan day ta sakit tinakam. Inwaksik matla dagos. Ay, thank you nga rod Aklo nakmat. Apalan ka nga tani bumakat akon ngam awan man lang mati uray may sa nga mailawan kanyak nga ag-aram. Ngam ka, nagado ti agar-aram kanyam. Kat nakabiro ka pa yan iti foreigner. Iso nga sorry no anya man tinang nangag mo kanyak idi. Promise, agbalbaliwakon. Awanan ito'y Pilipinas dati na, nanang. Wan nga rod makaipakawa mo ti kaawanan ni Tina dito'y balay. Kumusta dangatan ijay abroad? Nasaya at kanumat, nanang. Kalkalpas mi nga nag-video call kay ni Tina. Sapsapulan na katagtay nga marimwar kayo ngamin. Kasta aya? Ibagbagak nga ron nga ibiro kan nakiti po rin na rijay. Anya? Ada ka no irito na kanyak ngam. Nagpukaw kit din dyan signal. Iso nga naputadan ati pa nagsaume. Urorayak nga rod. Baka umawag manan. Hello, Tena. Anya ngay. Ada na sa pulam nga mabalin mo nga irito kanyak. Naputad mo't nga minti pa nagsarita ta itay manang. Adda ati maireto ken ka ditoy. Agbirbiro kano iti asawaan na. Kati kayat na. Kasmatla kano kanyak a Pilipina. Aya, o sige siya kun. Ibagam nga araman nak. Sigurado ka? Ang mga nudi mo kayat, lumakay nga minin. Uray lumakay itan basta foreigner. Sige nga ron, taibagak to iti katugang abalo. Ha? Katugangam? Apay, awan sa balen. Nasingpot ti katugangak manang. Aho? Kas ano datangay? Alangan nga awagan nak to iti mame. Aho? Uraw awan mat Kuturay manang tulata at iyawag ko kan ka. Aywan niya. Sige man nga rod. Kano nga agawit kayo ngay? Tay kuyog yu data nga foreigner. Inton umay atawin manang. Ngam, hanyo nga ibagbaga ito'y lugar tayo nga katugang amte iritom kanyak niya. Tani, kabablain! Nay, bagong gupit ka matlyo na anak ko. Kun impasimpampay day tanasamak akiday mo. Una nang tani. Iti mabiit kat sumang patanti iritrito ni Tina kanyak nga foreigner nga katugangan na. Ay talaga nga agawid ditoy. Uwan, katsak lang ti gagaraan na. Iso nga umaid toy. Ay, ni Tina ti umawag. Hello, Tina. Manang, saan kami ang matuloy nga agawid? Ha? Ni, apay nga Sapay nagdalusa ko nito'y balay. Awanan manang. Natayon ti katugangak nga iritreto kan ka. Naatake. Anya? Apay ngay? RJ anak ka, ingkaman kitaan ni Uncle mo a Basilio ijay balay ni Tatam Amulaw. Kasangay nga mintay anak na. Kat inawis na ni ulitag mo itay. Apay ayan nanang. Ay na, inawagan nak ni Duna kasinsin mo. Tanalabsan na kano ni Uncle mo nga agsalsala ijay. Nakaro kano ti Barteknan. Sapay kumarit-karit kano. Anya? Unayan niya, uncle. Saan kano nga agpaanawa? Naimbag kumaano kabailan ni Duna ay awid ni Uncle mo. Saan mat nga road? Sapay adun sa ti sangailida ijay. Un nga road Kasano numakurso na daan da. Kat amangan no anya pa iti maaramid da kan kuan Alangarod nanang, tadagasak ni Insan Rolly. Dua kami amang yawid ka ni uncle.
Ang in-enjoy pa lang. Apay nga sinukundak matan manang kuwana. Ay na kita umanday talang ang Basilio. Yeah. Di ka pa'y makatakdiran iti limpyo. Agtukulan tatumang mo, gapot na karo abartek mo. Agawin na. Maturog kan dito'y balay. Inton bigatan ti panagawid mo di kalapaw mo. Awan mangitulod kan ka. Naturugan di ka anakam. Ang sabliak nga rin dyan. Balay ti kumpare ka. Di da ka kayat ijayan. Takid-kid dayang mo kano ti asawa di kumparay. Sapay kulditong pa'y kanon. Nagpintas nga rin. Kurso na anak na niya bakit. Mabalo ni pare mo lang. Arma ka na akos na niya. Nagbayag mo kami na mabalo niya asawa na. Ang mga nusikat ti umuna ang maustal iti kastang aramidang Basilio. Arak latan tilinaon ta tiyan mo. Kandi ka lagbain. Pati jay asawa ti kumpare armaam. Inunaan nagtumad ngamin ide na dya pare mo lang. Siya kumati asawa ni Perlaita. Maturog kakit din. Tilalablabidam. Kasladyak mo nakita ni Basilio iji kalapaw na, Juana. Di na nabailan tinagaway, ta permiti bartek na manang. Naturog ijay balay. Ni RJ nga rudan tinapan nang ipastor iti dingwon na. Ta inununa na mo ngamin tinapan na ginom. Ay, kaano nga tangag balbaliw day dya kabasat ta, Juana. Sipod pa'y iday kastan ta aramid na. Imbaga no saan pa'y anarunot jay barana. Ngarod Ay, ti pagdandanagak. No makatumpungay iti mangkursunada kenkwana. Sapay umanaram no kasjay anakainom. Ita alakayan sa kundi aram. Hindi pa'y laku makabambanwagan na Asino pa'y matimayat kang Juana ngay. Mamartek lang arudan, agkuribut-but pa yan. Nakulbutan! Nanang! Mapay duna! Ni Uncle Basilio, linugubanda ka no ijay tersena ni Tonet. Karit ka no ngamin akarit. Anya! Apay, naginuman na naya! Ay nabarbartek manin nakarit ka no, tilakarkaritan na. Talaga makasarsarak na dyan ang uncle mo. Naimbag kumaano isulang ti maperwisyo iti kastang araramidin na. Uray da tayo mo kakabagyan na may ramraman. Imbag ata da na nga nawa. Tano saan ang mga nuan yan tinapasamak kini Uncle. Aray ko. Jack, ba't may mulagat ang dagat imatak? Aray ko. Anya kami tinararamid yung aya, Uncle. Ay na, imbag tayo may ka RJ. Tano saan ang mga nuan yan tinapasamak kan ni uncle mo. Sapay nagrigat nga anawaan dagiti nang lugob kan kwa na. Imatak. Itay pa'y lang amin nga ibagbagak nga agawidan ng uncle mo. Ngam dinak madangdanggan. Pasensyakan manang Tonet. Unay mo't ngamin niya ang kulan aya. Pati to'y subil ko. Dimbakal sa matan. 5 anak sapa yan. Tumakder kayo di tanangkal. Agawid tayo. Diyak kabalan. Ubanak Anya? Ala RJ, yawid mo ni uncle mo. Tama nga nagsubli dagiti nang lugob kan kwa na. Narigatan. Saan samutan arimrimwar ni uncle mo, RJ? Wan nga rin nanang. Diyak mo tan makitkita i-gestor nga gininom. Ne, itaman pa'y. Ni uncle mo day jay Ala, ingkalukatan tiri daw anak ko. Wana na. Nay, apa yan? Anyat napasamakan ka, Basilio. Maulawak. Watayaksan. Ala, pumuspusyaw kayo mo tinangkal. Lagsagit na tiyan ko. Kakapsutak. Matayak sa mutin manang Juana. Archie ka anakan. Ay, Mapugsat sa mutin di angas ko.
Diyo itulog Uncle. Nanang, itaray tayo di ospital ni Uncle. Sabalin tilangan na. Sige, anak ko. Kay tanyati ko na tay doktor nga, Juana. Matay ka din ni ading ta, Basilyaw. Saan pa'y siguro, manang? Ngam no itultuloy na latat aginom. Talaga nga ipanan. Manang Juana. Manang Uleng. Nasayaan mo tan nakaringkan. Kumusta tirik na mo ngay? Langit ka din, to'y ayan ko manang. Puraw mo't amin na makisak. Apay, sigurado ka aya langit ti papanam no matay ka. Gapo iti kaaarak mo, umadanin ti apit mo. Agasam, di ka pa yun mangmangan, tapuro arak latan ti linaon tabuksit mo. Kasano adi ka agsakit ngay? Manang, no bilang matayak, na kayon ti makaamoy di bangkag kuwain. Ada pa'y dua akal din ko. Sagay sa kayo ijayan. Ay, kasano nga tatay nuwang ko. Ang may samot na ijay. Paggunwaan yun tulatan ano ko Ay, saan ka pa matay, Basilio? Ila ko tayo kay didagi dingwan mo tay iso ti pagbayad dito ospital. Uray jinwang laeng, agbatin jay dua akal ding. Piman matay nuwang kao. Mano at tawa na nagkadkaduha kami. Ita, mailakon. Kanya nga ron ngay. Basol mo matlaeng Awan ko mati paggasto sa mitano sana natangkan ti ulaw. Uncle, asino dagi dyan naggapo dito yung wardyo? Duamat alalaki dagi dyan. Bangas kasaba dagi dyan kaanakan. Ha? Kasta aya? Ano, tinamiris ko abindot ko. Gapo itinangag ko kanakwada. Kenapa ba na makarwarak dito yung ospital? Ang balbaliw ako. Ija akong tiarak. Tapno umatindog patibiyag ko. Ketrugyak matantiyag biyag analintag. Wow! Nagsayatan no kasta, Uncle. Nagmayatan na denggan na kita ngay bagbagayaw. Mayat man, tadan ay sarong dito yan ang lawlawag iti panunot yaw. Wain ka anakan. Nangibati da pa yung arod iti Biblia. Tapno adda ka no basbasaag. Kitagyaman ak iti apo. Gapo iti may kadwa abiyag ngayon pa ay nakanyak. RJ, anak ko. Madmadlaw mo ka di mo ilaang ti madmadlaw ko. Nga anya na nang? Manipod idinakarwar ni Uncle mo a Basilio ija ospital. Saanin nga agin inom. Saanin amapmapan ija istor ni Tunet. Ijay bangkag na laengen ti ayan na. Saan lang nga day tananang? Tanukas jay a Domingo. Saanin nga ija ayan da tatamulo ti papanan na. Ija simbaan ti papanan na. Ay nagsaya atin no kasta. Talaga nga rod ang nagbalbaliwon ni Uncle mo, anak ko. Nasaya at man ta nagranata dito'y balay ni Manang Juana, Manang Uleng. Ni Dona ngay nga anak mo. Napan ni Jay Sintro, inawis dagiti gagayam na. Kat ni J.R. ngay mo at Manang Juana. Ayan na. Remormet laeng sinarak na dagitay barkada na. Ay, may mayat ko man no at dada RJ kandona. Tapno mangagandamot dagiti ibinglay ko asasa o ti apo. Ha? Mga barwanan tayon, Manang. Idyan tayon dagiti dakas nga aramid tayo iti kalabas. Kan pakawanan tayo kumamad dagiti nakabasol ka na tayo. Kan di tayo agimula iti sakit tinakam iti tungkal maysa. Nay,
Anya dagitan ngay bagbagam, kabagis. Aggurigon kan samat. Ay, wana. Agam ang mga usamat ti kabusata. Ay na, denggumlatan no anya ti ibagana manang uling. Panagkunak, nagbalbaliwon anamin pinsan ti kapsata. Aya, Ala, agkidem kayo adwa manang uling ken manang Juana. nay, apay ngaya pagkidemenda ka may kabagis. Basta agkidem kayo, ta ikararagan kayo. Alan, Ne, apay asinurot nak dito'y kusina manang uling. Asino pa'y ngay tikas kasabaan ni Basilio ijay salas. Pinanawam mo't ijayon. Kasanaw, di ka malaw may ijayan. Di ka magsubli di salasan. Nagsakitan ti patong ko ang nakatugaw iti nabayag. Di mo lagsardeng ti kabsatan ngagsasaw. Diyak pa'y nakaluto iti balay. Ayan nga tayo merienda ko na mga isaganam. Awan, kun kunaklaang dayjay, tani matuo ka na kun anak katugaw. Makapaikawa mo't di ta kabsat ta kabagais. Mangas kasabamot tan. Kasladyak patyan. Ay na, saan man atila ibagbagamanang. manang Juana, manang uling. Ayan yun nga Nay, agay ayabon. Ay, si kalangan timapan. Agawid akong tanawang panaluto di balay. Magna akong diti kusina. Makamuka namang sango kang kwana. Ah! Dinakpanawan amanang, manang uling. Di kay paimot nakaluto na nang. Anyat inarami jo aya. Ay, di ako nasango tinagluto anak ko. Tani, nagbayag anangas kasaban ni Uncle mo a Basilio itay. Mabainak mo't amang panawlatan kan kuana. Tamangan nuan niya ti panunutin na. Iso nga agluto akpay laeng ah. Ne. Talaga ka di anak balbaliwan niya, Uncle. Unsa ah. Makapaikawa mo't niya, Uncle. Angam kid maragsakan ak tanag balbaliwan. Una, nasaysaya atin ti kastangar aramiden na. Ngam ti agbarbartek ken aggulgulo. Wala na nang. Mailiklik pa, iti mabali na pakaisagmakan na. Ne, papanan nyo, Uncle. Inak man, agkasabay niya balay na kumparik amulo ka anakan. Ah? Adun sa ti bisita da ita, Uncle. Tada okasyon ijay. Ay kat mayat kat di tapno ado ti kasabaak. Sapay ado tinabartek ijay, Uncle. Pasig adayo dagijay nabartek asa nga ilida. Sana bale, mayat kat di, tapno makasabaan da kat agbalbaliw dan. Baliwan yung tulaangan timapan ijay, Uncle. Di nakisuro. Nadakkel ti panangisakit ko kadagay at tao, do na. Jak kayat nga agnanayon ti panagbasol da. Masapol nga agbalbaliw dan. Da kayo nga agiinom, idyan yon ti kasta nga aramid yo. Ken nadaman agtatakaw ditoy, agbalbaliw kan. Idyamon ti panagtakaw tadakes na ita. Ken nadaman babairo ditoy, agbalbaliw kan. May salaeng ti ayatem. Dakes ti ado ti babae na. Ken nadatsismusa ditoy. Aday talamang padpadakes, iti pada na at tao ti amuna nga aramidan. Isardeng mon, ti kasta nga aramid mo, no di mo kayat ti madusa. Hoy! Sumadeng ka man na sumaro dita. Mas masagitan na samay. Amok, amanagdakdakes ka, sika. Iso nga umasinag ka ditoy, ta ikararagan ka. Apay, babairo ka? Agtatakaw ka? Hold upper ka? Amok, isasabag. Amok, ti ibagbagak. Amok ka managbasol kayo, da kayo nga gininom. Agbalbaliw kayon. Kapala sa bardang dita, lugumandakan.
Uy, kumantay na talaga ay. Agbalbaliw kayon. Madi, tikas ta nga aramid yo. May kayo ka kado. Nagkumantay lang ang talagay. Sana, di na kabilin. Maasi kayo kanya. Nanang, imawag ni Insan Dona. Intay ka no kitaan niya Uncle Basilio, iti balay da tatamulo. Apay, anya man ang tinapasamakin ni uncle mo, anak ko. Linuguban da ka no. Tapasig a pamasagid da kiti ikas kasabana. Kat pasig pa yan abartak da gijay kas kasabaan na. Anya, ay sus, mapantangarudo na anak ko. Apay ngamin nga ijay pa iti pinili yu akasabaan, Uncle. Kat nabartak da amin ijay. Apay nga taaya. Yakon ammo no anya ti paglugarak. No aginumak, may sagmakak. Ita tanagbalbaliw akon. Kastimot lata. Unay matan na ti apanubok iti biyag ko aya. Ala, sana bale, tanayuman tayon kada kapitan ti amin. Awan lata ti karbengan dagijay atat tao amang lugob kin ni uncle mo, RJ. Sa bagay mo't katiya, isumliksan tayo sigod na bisyo. Ha? Ha? Ay, ni saan kabagis? Kakaiso na nagbalbaliw kan. Apay nga yakas tao'y. Ang balbaliwak man kan saan. May sagmakak matlata. Panubok la siguro day taken kakabagis. Iso adi ka kumamaupupay. Pangaasim tadi mo sublyan dagiti bisyo. Ay na, huwain manang puno na ita. Panubok la siguro na ito oy. Siyat bao, pare Basilio. Kakaisuna, ngay taka lang manay na simango ka na kamay. Ay, jak kayaten ti aginom paray. Nadaulan ti arak ti bagi tayaw. O sarentay kuma ti bagi tayaw pare ti pagayatan ti apo. Anday taka manay. Ti lalablabi naman paray. Makaisa makatalagakin kan. Lakay kan pare. Agpanatalakay ay. Dandanin ti panangipulang ta iti biyag ta. Isong agbalbaliw kameten nakas kanyak. Tuladan nak pare. Nanang, iso ni Melanie, nobyak. Naiba nga orasyon, nana. Kastamot, balasang ko. Maturog di ti balay ni Melanie, nanang. Ay katwan awan mo't mangiparit anak ko. Kasta, adan nobiam? Wanang kal. Kahit, anyat planom. Ikasarmon, tinobiam. Wan ko maangkal. Ngam awan pa'y mat magastos. Sa inyawin mo diti balayaw. Impasyar ko lang, angkal. Maturog diti balay. Anya, lukas na nga ron. Di kay agkaida. Ha? Apay ngay, angkal, kat nobyak matan. Uray pa'y. Basol no agkaida kayo at di kay pa'y nagkasar. Ha? Saan na natangkan ti ulo, Marjay? Denggenak, tapno saan ka nga agbasol? Manang Juana, di mo itulok nga agkaida da RJ kan tinobya na. Ta basol na ita. Agkasarda pa'y nga umuna saan to agkaida. Ha? Apay, di mo amo abasol ti kasta, manang. Ay kwa. Makimisa kamot ngamin. Kanagbasa ka iti Biblia. Tapno ado ti masurom. No agpilit da ngagkaida. Nasaysaya at lapagawida mo dyan nobya na. Bakit iniwan mo ako? Nasasaktan ako, oh baby! Ura, anyamot na ita akan kanta amon. Ah, apay ka di, uncle? World resong na ita. Nainlubungan na kanta. Saan man nakasta ti kan kanta? Saan nakakasta? Uncle? Maminsan pa ya mangag kung agkanta kay tinainlubungan makangag ka kanyak. Ah?
makimisa kayo mo't ngamin. Tapno maamuan nyo lang itirumbang kan saan. Ala, agsagana ka, tadagasin ka intun Domingo. Intay makimisa. Anya, nakasagana kayon? Intay makimisan, manang uling, manang Juana. Wan, Basilio, mapantayo nga rudan. Ayan, nagitaanak yung ay. Kanila kay mao, manang uling. Nasakit ti sa kanila kay ko. Sana makapagna. Kanido na mat, nagpasintro. Ni RJ mat, adda na panan na. Adda kanulakad da iti girlfriend na. Iso adda tayo latan atalo ti makimisa. Alang aron. Agam sana kasta ti panagkawas ti babae, manang Juana, manang uling. Nay, anya nga rod ngay. Sigod ba't akas to'y ti panagkaw-kawas ko? Ti babae, masapol ang nakapalda. Sana kasta ang nakapantalon kayo. Kano mabalin, agpalong hair kayo. Di kay agpukpukis. Ha? Ala, yung kay agsukat. Agpalda kayo. Tadi, simbaan di papanan tayo. Yung kay agsukatan. Anyamot na niya, uncle. Nag-OA matan. Amin mutlakit din, pakibyangan na. Dilawin na amin na tigtignay mi akakaanakan na. Kasla kamali amin nga aramidan mi. Ala, paspasensyaan yun jay ulitagyo. Makapaunget mo't na maminsan. Ta nalabas mo't ti kinaperpekto na. Pati no agiinom kami, anawa nga anawa. Nagadungay bagbaga na. Sumanermon. Uray ko man, no, di tayo amo tinaglabasan na. Nakarkaro pa iti aramid na idea. Hindi saan pa yan nagbalbaliw. Ala, baybay-an yun. May mayatan ti kasjay, ngam ti agpapaanawa. Kakaiso na ang naikat ng tibisyo na. Wala nga nalabas mo ti kina-stricto na. Wala, anda kayo. Umayak man, tag-Bible study tayo. Oh, kasla ita. Umay manan di ti balay. Nakadunto man na madildilaw nan. Baybay-an yun kunakmat. Aw-awatin nyo latan. Panunutin nyo latan apagimbagan nyo dagiti ibagbaga na kada kayo. Tapno saan nga agsakit tinakam nyo, anak ko.